Učimo se filipinščina. Tema lekcije: kuhinjski pribor. Plato. Krožnik. Mangkok. Skleda. Tasa. Skodelica. Mug. Lonček. Baso. Kozarec. Platito. Krožniček. Tinidor. Vilice. Kutsara. Žlica. Kutsarita. Čajna žlička. Kutsarang pangsopas. Jedilna žlica. Kutsilyo. Naš. Kutsilyo para sa mantikilya. Nož za maslo. Chopsticks. Jedilne palčke. Napkin. Prtiček. Placemat. Podstavek za krožnik. Mantel. Prt. Kaldero. Lonec. Kawali. Ponev. Kawaling pangprito. Ponev za cvrtje. Kaserola. Kozica. Takip. Pokroka. Takur. Kotliček. Sarera. Čajnik. Pitzel. Vrč. Tray. Pladenj. Mangkok na panghain. Servirna skleda. Kutsarang panghain. Servirna žlica. Sangkalan. Deska za rezanje. Pambalat. Lupilec. Kudkuran. Strgalnik. Pambati. Žlica. Spatula. Lopatika. Sandok. Zajemalka. Sipit. Klešče. Measuring cup.
Merilna skodelica. Measuring spoon. Merilna žlica. Salaan. Cedilo. Pinong salaan. Sito. Tray na panghurno. Pekač. Lalagyang panghurno. Posoda za peko. Mangkok na panghalo. Skleda za mešanje. Rolling pin. Valjar. Guante sa oven. Kuhinjska rokavica. Apron. Predpasnik. Tuwalyang pangkusina. Kuhinjska krpa. Lalagyan ng asin. Solnica. Lalagyan ng paminta. Poprovnik. Garapon. Kozarec za vlaganje. Pambukas ng lata. Odpirač za konzerve. Pambukas ng bote. Odpirač za steklenice. Sangkalan. Tray na panghurno. Tuwalyang pangkusina. Želite zavedno ohraniti te besedo spominu? Obiščite Flaškarluna, kom ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.